leli plaza skilo libizwa ukuthi iB21 lise Cato Ridge, umgwaqo uRoad 103. So lana silisa indlu yeinkukhu engankulu kakhulu, ayikhonkulu kakhulu, ina carrying capacity ka 30,000. Ikwazi ukuthatha umthamo wenkukhu ezo-30,000 isikhathi. Iqalile-ke ikhampani ukusebenza sikwisayikli yethu yokuqala kule ndawo, besisebenza phambilini kwezinye indawo, kodwa la kuseyisayikli yethu yokuqala. Mbewumbili Consulting esathi uma siyasungulwa ngo-2019, kwathi makuhamba isikhathi-ke sibe sesitholana nama-investors abafuthi nje sisebenzisana nabo.